ndagusuje kandi ngo ikaze aho uri hose, nizere ko uri amahoro ndetse ko umunsi w'ikiruhuko wagenze neza. N'amakuru abayiro bavugwa hirya no hino ku isi ndetse mamwe abagena atangaje. Hanyuma uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ivugwa mu karere ka Nyanza, ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ku nkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke ivuga ko umugabo w'imyaka 45 akurikiranwe n'ubugenzacyaha ashinjwa gufata ku ngufu umudamu w'imyaka 45. Umugabo usanzwe ngo wigisha mu ishuri rya Espa i Nyanza riherereye mu murenge wa Busasamana. Reka ngusomere inkuru. Ni inkuru igaragaza ku kinyamakuru Umuseke ifite umutwe ugira uti: Nyanza, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umwarimu ukekwaho gusambanya umuntu mukuru, kimwe mu byaha bikomeye mu Rwanda. Nkwibutse ko gufata umwana ku ngufu cyangwa se umuntu ku ngufu harimo ibihano bitandukanye, harimo no gufunga kuba wageza ku myaka 25. Ni bimwe mu bihano bigenda biteganywa n'amategeko. Amakuru yitabwa muri yombi rya mwarimu Gaspari Umuseke wamenye uyakesha abaturanyi be. Abaturanyi be bavuga ko Gaspari ubusanzwe wigisha ku ishuri ry'ababyeyi rya Espagne riri mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza, amaze iminsi afunzwe. Uyu mwarimu utuye mu mudugudu wa Kidaturwa ni mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza, ari mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko. Amakuru avuga ko yahengereye umugore we adahari kuko acururiza mu isantere ya Rupango. Agiwe ahamagara undi mugore uri mu kigero cy'imyaka 45 amusanga iwe, hanyuma iwe kwa mwarimu nyine birumvikana ko yaje akamusanga kwa mwarimu Gaspari, hanyuma aramusambanya. Abaturage bemeza ko umugore wasambanyijwe ubusanzwe nawe afite umugabo, ariko umugabo we akaba afunzwe. Nyuma yo gusambanya uwo mugore ngo yahise ajya gutanga ikirego kuri RIB avuga ko yasambanyijwe ku ngufu. Uvuga Gaspari yamaze gusambanya umugore, hanyuma ahita akomeza ajya gutanga ikirego hirya kuri RIB avuga yuko Gaspari yamufashe ku ngufu. RIB yahamagaje mwarimu Gaspari yitabye ahita afungwa. Ubwo umwe mu baturage bakurikiranye aya makuru yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko mu ibazwa rya mwarimu Gaspari yemera ko yasambanyije uriya mugore, ariko ko bari babyumvikanye ndetse ko atari n'ubwa mbere asambanyijwe. Gaspari we yemeza ko basambanye ariko ko atari n'ubwa mbere kuko ari ibintu bari bumvikanye. RIB iracyakora iperereza kuri ibyo. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Nzatsinda Erasme yabwiye Umuseke ko mwarimu Gaspari RIB imufunze ahiri gukurikirana ibye. Mwarimu Gaspari afungiye kuri sitasiyo ya RIB mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko RIB yamaze gukora dosiye ishyikiriza ubushinjacyaha. Mwarimu Gaspari yigisha mu ndimi mu kigo cya Espa i Nyanza. Ni inkuru wasanga ku kinyamakuru Umuseke yanditswe n'uwitwa Nshimiyimana Theogene Nyanza. Rero urumva ibintu bikomeje kugenda bihinduka, wagira ngo tugeze mu minsi y'imerukaho n'umuntu mukuru asigaye afata undi muntu mukuru. Twari tumenyereye ko abana aribo bahohoterwa, ariko bisigaye byarahindutse ku buryo n'abantu bakuru basigaye bahohotera abandi bakuru bagenzi babo. Ni ibintu nyine biba bitangaje, ariko ni inkuru ziba zigenda zivugwa hirya no hino. Reka ngushimire wakoze subscribe aho uri hose, kandi nimba utarakora subscribe igihe niki kugira ngo ukande ukazogera ujye ukomeza ubane natwe. Ibiganiro byacu nawe akagaruka komeza ubane natwe. Ibihe byiza.